here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh. Аса өмір арнасында шалқып сәби сезімменен 10 жыл мектеп партасында бірге отырдым өзіңменен. Сездіруге батпадың ба бала махаббатымды, терезенің жақтауына ойып жаздым атыңды. Елес беріп келешегім, қимасыңа баладың ба? Қоштасарда неге сенің жас толқыды жанарында? Сездіруге батпадың ба бала махаббатымды, терезенің жақтауына ойып жаздым атыңды. Енді ондай бала болмайды. Құрметті мұғалімдер, сіздер енді 2-3 деген бағаны ұмытыңыздар. Енді ондай ешбір мұғалімнің оқушыға неге оқымадың деп іңкәр етіп атар таңға, қош бол енді бала көктем. Бізді алыс сапарларға шақырады самолетпен. Сездіруге батпадың ба бала махаббатымды, терезенің жақтауына
5 yillik yubileyni nishonlash uchun maktabga kelgan ekansizlar. Hammasi bugungi Qo'shoq bayramining 9-may xotira va qadrlash kuni bilan hamda o'zlaringizning mana shu bitiruv kechangizni 35 yil bo'lgan yubiley kechangiz bilan tabriklayman. Hammangizga mana shu kelajakdagi o'zlaringizning farzandlaringizning kamolini qo'yib berish nasib etsin. Endi bu yerda mana sizlarni o'qitgan ustozlar o'tiribdi. Mana ko'p ustozlarimiz xotira ketdi. Mana shu ustozlar hurmati uchun sizlardan bir daqiqa sukut berishingizni so'rayman. Maktabimizga tashrif buyurgan hozir so'z navbatini sizlarning sinf rahbarimiz Yusupova Saodat opaga so'z beramiz. Өмірдің маған сыйы деп білемін, өзіңдей жанға шәкірт болғанымды. Aradan hakikaten şunca devre ötüptü hayatına. Hammamizni o'zim sinovlarla o'tkazdim. Hozir kunga kelib her birimiz aile başlığı, teberrük, izazlı ataya, mehribon, aziz, muhtereme ana buldular. Şu devrime mobilden de hayatım kança dereceleri heyecan buluşuma sebepler köp sebebi. Heyecanlandım. Sizlerden şundan güzel kullandım. Sizlerin köp sevingenine, kalın seslerini köp fakirlengenine göz yaşlarımıza geldik. Hayatta bilmem. Şanslar yenzer sosyallar yürüyün. Hem yollarınız açık olsun. Hiç acayip kalmayan hayatta. Size örnekler, zaferler, kıvançlar hem vakitler olsun dedim. Buna şu hayatın kanunken aramızdan hayatın istiyor. Bunun için bana bu olan müstakilliklerinde hiç kimin ilacı yok dersen halinde. Elbette zamanımız bir televizyonda teknik görevli olur. Çünkü şimdi şu vaxtlarda okuyucularım iyi gelir. Benim nəzərimdə hazır aktıklarımı, okuyatkanlarını yetib oturamam, görüb oturamam, tekşir. Her bir verilgen dersin öz vaxtında qayarlı kanun boldu okuyucular için. Şıqalab, sizleri görgənim olursan. Sizler bu çiftləriniz bunlarla müstaqiliniz. Hiç açaq biri-birinizini geçer, aracı bunlar. Sağlık, salametlik, sizlerinde uzak ömür. Şu uzaktan gelen, Kazakistan'da yerden gelenlerimiz. Sağlık, salametlik sizlerge, işlerinizde muvaffakiyet. Buna şu 35 yıllık yubileleriniz kutlu olsun. Sizler buna şu 45-50 yıllardan birge şunday kalıp birbirinizi izleyip sizlerge sağ salamet yürümlerim. Bizlarga rus tilidan dars berib, o'zining qalb qo'rini, mehnatini sarf qilgan Xayrika Türkiye'nin 10 yıl şu mektepte təlim aldılar. İşte ben 35 yıl oldu, Xudayım şu 35 yıllık yubileyimizden təbrikliyim.
Sırada söktüm şu vaktinde. Söktünüz. Kayıtlama verildi. Yaman bu diyor çıkarma. Ordunuz da. O falan çıkarma, boramatkan çıkarma gerekir. Ötesi yok. Sebebi silah boğsun demiş. Günden 3-4 balına verir misin bu sebebeyle? Ben 30-40 balına sebebi şu termin verirsin. Bizlerden şu balına silah kutu otursunlar şunu yaşlık bulsun. Kudayım ama yaşlık bunda konuşkayımız. Sağlık bulsun, salamadık bulsun. Bana aramızda işlerden, muhaliflerden böyle savaş işlerden muhalif görüp gittik. Elimiz şarkıtı, ben var edildim, zoru yükledim. Patapan var edildim. Kayzapan var edildim. Hazır zaman aslında geçip artık var edildim. Ben bularım kalkacak bağımda kitap var edildim, görmüyorum size. Kitap yok. O bağım, o mallarda silerdi görmüştü, bilerdi görmüştü. Kazıkışmaydı. Kudayım bunlar yine bu atiyerlikleri yoruladı ki. Yenmeyin yenge. Asas yenmeyin. Asas yenem giyip uçakam silerdi. Bağım başkası bağımın balacağınız elinde ama yürüyesiler. Tariximizda biluvdi. Ko'p qissasini qo'shgan o'qituvchimiz Nurmaxon O'tebaga. Üniversite bitirip Tadı yok. 83 yılda. Neden özgürlük? Yine vakit kıymeti var. Yine 35 yıl vakti. Rahmet. Yine Bosna'daki ustazlar değişti. Birbirlerini görüp. Üniversitede görseyler ona kalarız. Rahmet. Yine çok okutan okuşlar sayılırken kadar ustaz deyip bırak. Selamun aleyküm dedi. Bir puan kalarız. Bizde de soğuk yeri. Biz tarihi ne yapmışlar? New olan kulluğunuzu? Ay, Sabah söyledim. Modern ittifakı Germanya ortasında oluştu. Üniversite psikolojisi hazırda tarih. Bu Tuğralı bileki neşe yüz oldu bu an? 78 yıl. Karın bakmışlar. 78 yıl. Sağ olunlar. 5 vaktin manday olmasın. Aman olunlar. Tabiatın kanunlarını, kimya fənninin sırlarını öğretken o'qituvchimiz Qadir Mahmud aka. Marhamat sizin. Bizler 35 yıllık mana shu uchrashuvimizdan tabriklayman. Sog'lik salomatlik bo'lsin. Mana shu oilangizda oilaviy baxt tilayman. Hamma mening ahdilarimizdan so'zlarimizning rohatini ko'rmak nasib etdi. Shu 50 yillik dengizdan bizlarga chaqirmak nasib etsin. Aziz ustazlar, hurmatli sinfdoshlar, mana bugun 9-may 2023-yil bizning 1972-73-yil bitirgan o'quvchilarimizning uchrashuv kechasi bugun 35 yil bo'ldi deb yig'ilishib turibmiz. Bugungi uchrashuvimizning temasini haq yo'lida kim senga harf o'rgatmish ranj ila aylamak bo'lmas oning haqin yuz ganj ila degan Alisher Navoiyning firmoni so'zlari bilan boshlasak. Haqiqatan ham 1979-yil maktabga kelgan vaqtimizda bir partada o'tirishni bilmaydigan, hatto o'zimizni tutolmaydigan, yig'loqi bizlar ularni o'rgatgan, ranj ila o'rgatgan mehnatlarini yuz ganj ila ham hech qachon ado etolmaymiz. Hurmatli ustozlar, mana shu darajaga yetishda sizlarning mehnatingiz. Sizlar bilan biz faxrlanamiz, sizlar bilan maqtanamiz. Sizlarni qancha ulug'lasak, qancha maqtovlar qilsak, alyoqlar aytsak oz. Maktabimizning direktori Tajriba muhabbat mana shu biz bitirayotgan paytda Farida opa direktori rahmatli Farida opa uchun muhabbatimizni qachon biz o'zimizning maktabimizga degan savolimizni topshiramiz.
kelgandan o'zini ish faoliyatini boshlab, bizga dars o'rgatgan, saboq sirlarini o'rgatgan o'qituvchimiz, biz bilan 10 yil davomida hamroh bo'lgan sinfdoshlarimiz Sattoqa, sizga o'zimizning sovg'amizni topshiramiz. Rus tili fanimizni o'rgatib, Afrika xalqlarining madaniyatini o'rgatishda o'zining mehnatini qo'shgan Xaylaka sovg'amizni tariximizni bizlarga yetkazgan o'quvchimiz Muteva Vaqtdagi sizlar mehnatlaringiz bizlar uchun ko'p. Azizlar, bugun mana muhabbat bizning oramizda yo'q o'qituvchilarimiz shu darajada o'zini ochiqligi bilan ham bizni gohida xafa qiladi. Mana bu bizning oramizda 6 nafar o'quvchilarimiz, safdoshlarimiz, qator guruhlarimiz oramizda. Iltimos, shular uchun ham bir daqiqa sukut saqlaymiz. Ular bilan ham faxrlanganmiz. Ular bizlarning do'stlarimiz, ular bizlarning oila a'zolarimiz edi. Bugun sizlar bilan o'zlarimizning darsimizni davom ettirsak, bugun dars deb faraz qilinglar. Sizlarga shunday topshiriq. Qani Mirjonova Dina. Hozirgi kunda 49-umumiy o'rta ta'lim maktabining rus tili ona tili fani o'qituvchisi Rus tili o'qituvchimizning mehnatlarini ko'rsatsangiz. Deyman, o'qituvchilar bor, oldimizda soyurdaysizlar, o'ynab, aylaringizga bosh bo'lib. Men shu rus tili faniga qiziqishim sababini teorisini bichara Shavkat aka, Xaylaka военна NFP kabinetda bo'lib o'qitgan o'ynaymiz. Sud kabinetida. Shu vaqtda men shu o'qituvchilarga havas etib, men ham shunday o'qituvchi bo'la olamanmikan, shu Xaylakada, Shavkat akada ikki og'iz ruscha so'zlay olamanmikan deb qattiq armon etardim. Shu og'zim ochib dars vaqtida shu armon etib o'tirardim. Men ham ikki gapning boshini qo'shib so'zlasam ekan deb. Shu vaqtda hozirda internet yozib olib, ma'nosini o'rgandim. Chunki o'zimiz uchun o'zimiz harakat etganmiz vaqtda. Sattoq aytib ketdingiz-ku, men qaniqmayman hozir o'quvchilarga. Men ham maktabda o'quvchilarga aytaman, biz maktabda o'qigan vaqtimizda o'qituvchi shunday dars tushuntiradi, biz qattiq qolatni deb partalarni og'zimizni ochib. Shu darajaga yetib keldik. Rahmat beramiz. Endi bugun sizlarga Mixail Yevich Lermontovning Porsche esimda borincha да. Белеет парус одинокий, в тумане море голубое, что ищет он в краю далеком, что кинул играют волны, ветер свищет, и мачта бьется, и скрипит. Увы, он счастья не ищет, и от счастья не бежит. Hozirgi kunda 59-umumiy o'rta ta'lim maktabining tarix fani o'qituvchisi, o'ta bag'amizning shogirdi Muhammad Vasavli. Ustozlarimizni marifkasi tanladi. Xayriyatlar, Sattoq, o'ta bag'amiz, Mahmud akamizning barchasini tashkil o'qitib qiziqishlar tasdiqlab,
shu qaysi tanlab hozir yashovni qo'shiqlarini beryapmiz. Mana shu Oruç dedi, dünya yüzü kurtuluşlar, kurtulabildiğim başlarsın, başka iki cevap oluşur, ikinci cevap oluşur, başka diyem başlar kurtuluşlarına bölüm olmalıklar, hastalıklar, devlette katlaşan diyem kurtuluşlarına bölümler. Şu sayı tutarlarına şu anlarda yardımında bu oruçlar açık kurtuluşun kısasından araba kazanmalıdır. Şunun için bütün dünya bu günü hatıralar katlaştığımız bakımdan inşallah edilir. Biz bana şu insanlarını nasıl etsin, varlıklar, güzel yaşlarını nasıl etsin. Hazırgi kunda hammamizning nasibamiz har yerga sachilgan. Aramizda sinfdoshlarimiz Qozog'iston Respublikasiga ham ko'chib ketgan. Shu yoqda shu yoqda hozir yashayotibdi. Uyli joyli farzandlar bo'lib, farzandlar kamolini ko'ryapti. Ular ham farzandlarini uylantirib, qizlarini uzatib, nabiralar istib o'tiribdi. Bizning sinfimizdagi Shakirboyev Obod qanday do'stiga chiqib, o'zimni eng yaxshi ko'rgan she'rimni aytdi. Ne desem ekan? Tasavvur bilasini. Yaxshi, buni mening esim bargani. She'rlardan. Valilarni yeyib kelganda bir ajib bordim menda. Chappa urib kelgan bo'g'im ko'tar edim vatan tuprog'ini. Odamlardan tinglab qo'ya. O'sha dedi shoirda ve hammasini tingladim ammo o'xshasi yo'q buning hech aslo. O'xshasi yo'q bu go'zal bo'ston, to'xtonlardan bitgan Guliston. O'zbekiston diye Biz Abu Rayhon Biruniy avlodlarimiz. Bu bilan biz qancha faxrlansak, qancha qizlar, o'g'illar bor, Yo'ldashov, Ergash. Mana o'quvchilarimiz tartibsizlik qildi. Samolyot uchib o'tiribsiz. Samolyot uchib bularning yuraklari chiqib ketgan. Aha, plus o'raldi. Endi bugungi hayajon bo'lib turibdi-da bular. Mana bularni sirk rahbari, direktor rahbari gaplashib qo'ying men. Gaplashamiz bular. Mana javob tadbir ham bor, lekin gaplashamiz. Bular birovga desa yana paydo bo'ladi. Adolat plus g'ofir. Mana ana fartani ko'tarib turib, mishta tursin bular. Endi bularni ishda qo'yib bo'lmaydi-da. Bular dars o'qib imtihonga tayyorlanishni o'rnida 9-may, mana 20. Elbara kechirib endi qaytarilmaydi. O'z hunarlarini ko'rsatishga tayyorlangunga qadar marhamat sinf o'quvchilarimiz o'zlaringizning tilaklaringiz yoki bo'lmasa istaklaringiz bo'ladigan bo'lsa, yana qaysidir sinfda eng esda qolgan voqealaringiz bo'ladigan bo'lsa, eshitib batar voqealar esingizda qoldiring. Sayora hozirgi kunda Yo'ldosh va Sayora 48-maktabda, Umyurtda ta'lim maktabida boshlang'ich sinfdan dars beradi. Bugun mana shu yubileyni tashkil etayotgan birinchidan sinfdoshimiz sinfimizda oldindan ham sinf bitanlik asosida tashkillashtirildi. Buga shu bilan birga qolaversa bugungi bayram bilan hammangizni tabriklayman. Ham bor shunga yubileylarni ko'rish hammamizga nasib etsin. Shunga diydor ishlar. Menga bir usuldan yaxshi ko'rgan she'r bor. Сижу за решеткой. Скорпионы мне более орел
выйму пищу, клюет под окном, клюет и бросает, и смотрит в окно, как будто со мною задумал одно, зовет меня взглядом и криком своим, и вымолвит хочет, давай едим. Мы волние птицы, пора, пора, туда, где за тучей белеет гора, туда, где синеют морские края, туда, где гуляет лишь ветер края. Bu yerda Qarg'ash dostimiz ham bu yerda 40-umr o'rtalar maktabida boshlang'ich sinfida dars berdi. Mana o'zimning Mamam da işlep gitti. Şu hemen size sağlam verdi. Sağ olasın. Hemen kullanmadım ben. rahmat. Qani? Tashkilot va vaqtgul. Yaxshi. Yaxshisiman she'r aytasan. Qo'shiq aytsang ham bo'laveradi. O'ylab berib hurmatli ustozlar, men sizlarning oldingizda bir ichidan ta'zir etaman deb tarbiyalab o'quvchi etib, inson etib, shunday tarbiyalanganlar uchun sizlarga rahmat. Hurmatli rahmat aytaman sizlarga. Bunaqa qolaversa bugun hamma sinfdoshlar ko'rib, hammamizning ko'zimizda bir quvonch yoshlari bo'laman o'zim. Quvonch yoshlari shunday hamma uzoqdan kelgan mehmonlar, Qozog'istondan kelgan qurbi-qurdoshlar, bovurlar hammamizga qutlug' bo'lsin 35 yillik Elvira, qutlug' bo'lsin tashkilotchi ekomizga rahmat, shunday o'yinlar tashkillashtirib turganlarimiz uchun rahmat avvalambor sizlarga. Ergash Botir. Hammangizga rahmat, Ergash Botir, hammangizga rahmat. Qutlug' bo'lsin, yubileylar bo'laversin. Endi 35 yillik bo'lsa, 40 yillik bo'lsin, 50 yillik bo'lsin. Shunda da hammamizning boshimiz birigib, ko'paysak ko'paylik, azalmagan vaqt shu yerda uchrashuv nasib etganlarga maktabga kelaveramiz. Qaldirg'ash bo'lib bizga uchraydigan hamma hech kimning qanoti qayrilmaydi. Hamma vaqt yaxshi kunda uchrashib, densalog'imiz mixti bo'lsin deb she'rim yo'q ekan. Shu san'at bayramilarga qatnashib, birinchi, ikkinchi o'rinlarni olib kelib yurgan sinfdoshlarimiz Yo'ldashov Ergash va Abdullayev Shavkat. Rahmat. Bizning bu güzel yerlerden geçerdim şamanayım. Bizning bu güzel yerlerden geçerdim şamanayım. Bizdeyiz tavşanlı diyar, bülbüller ışkında yanar. Bizdeyiz tavşanlı diyar, bülbüller ışkında yanar. Ama feslinde bulmam içerzeydim şamanlayım. Benzer uzak yıllar bizden
Жалыққанда дос керек, сағыныштан тарыққанда дос керек. Арман алыс үміт ұзап жеткізбей, жалғыз қалып қамыққанда дос керек. Кіші үлкенмен келісуге дос керек, мауқын басып көрісуге дос керек. Тірлігіңде қызық көріп тойлап, қуанышты бөлісуге дос керек. Дәл риза менің нәзік гүл жаным, таптық біздемін ғұмыр мырза күн. Бұл дүниеде саған досым-ау, саған досым-ау, саған досым ризамын. Дұшпаныңмен егесуге дос керек, ақылдасып кеңесуге дос керек. Қадіріңді білмей тоғым тірлікте, ағайынмен кеңесуге дос керек. Бұл дүниенің жалғанында дос керек, қанатыңның талғанында дос керек. Қуанатын жүрегіме сен үшін, жұлдызыңның жанғанында дос керек. Дән риза менің нәзік гүл жаным, таптық біздемін ғұмыр мырза күн. Бұл дүниеде саған досым-ау, саған досым-ау, саған досым ризамын. Зәбір көріп айрылғанда дос керек, табанынан тайдырғанда дос керек. Қорлық көріп қаумалаған көбейттен, көк жалдайын қайғырғанда дос керек. Жапырақты жаярында дос керек, өміріңнің баянында дос керек.
үшін армансыз ғұмырыңның аяғында дос керек. Дән риза менің нәзік гүл жаным, таттық біздемін ғұмыр мырза күн. Бұл дүниеде саған досым-ау, саған досым-ау, саған досым ризамын. Дән риза менің нәзік гүл жаным, таттық біздемін ғұмыр мырза күн. Бұл дүниеде саған досым-ау, саған досым-ау, саған досым ризамын. Жалғаныңнан жалыққанда дос керек, сағыныштан тарыққанда дос керек. Арман алыс үміт ұзап жеткізбей, жалғыз қалып қамыққанда дос керек. Кіші үлкенмен келісуге дос керек, мауқын басып көрісуге дос керек. Тірлігіңде қызық көріп тойлап, қуанышты бөлісуге дос керек. Дән риза менің нәзік гүл жаным. Мына кеш қалғаншылар біраз ғана болса хан яшылыққа қайттық. Әзіз достар, кімнің рәсімі шықмаған болса қапа болмайсыздар. Себебі мен ылажы барынша рәсімдерді топлашқа харакет қылдым, ылажы барынша ояқтан біздерге харакет қылдым. Рәсімдерімізді қаба алмаған болсам, үзір, альбомларымды 3 күн қарадым. Қыздардың кейбірген рәсімдеріні алдым, әммәсін топлап, қысқа һәм нұсқа бір неге келтірішке харакет қылдым. Енді әзіз достар, har qaysimiz o'zimizning ko'nglimizdan chiqqan so'zlar bo'ladigan bo'lsa, ikki og'iz tilaklarimizni maktabga, o'qituvchilarga, do'stlarimizga degan tilaklarimiz bo'lsa aytsak, biz 35 yil tugatganimizga 37 yil bo'lgan bo'lsa ham, bir daqiqaga ham bir-birimizdan yiroq bo'lmadik. Hamma vaqtda to'ylarimizda, yaxshi kunimizda, xayolli kunimizda hamroh bo'ldik, yanimizda turdik. Hech vaqt yaqin. Rimajan, mana qatardan boshlab rahmat shu sifat qo'yganingiz uchun. Ham quvondim sizlarga kelganlaringizga. Endi kelolmaqanlar uzrli chiqan. Muallimlar sizlarga ta'zim etamiz, rahmat aytamiz. Hammamizni shu bayram bilan tabriklayman. Xudoim hamma yaxshi kunlarda, to'ylarda, yaxshi kunlarda o'tish hammamizga nasib etsin. Hammamizga bilan xalqaro xizmatni men de ta'zim etaman. Sizlarga ko'rganingizga o'ta quvonchliman. Sizlerge мың algısınız şeksiz, koşup ketsek de aytıyor bari ko'nglimiz boş şaqta. Құрметті класстастар, бәріңізді көргенімізде өте қуаныштымын. Бәріңізді сау саламат. Енді тағдырдың несімен кеткен класстастарымыз енді Құдайдың қалаған шығар. Сізде бала шағасы қалды дегендей. Бәріңізге денсаулық тілеймін, құрметті ұстаздар. Өміріңіз ұзақ болсын. Деніңіз сау болсын. Құдайдың бала шағасының алдыңызда ойнап күліп, келесі 40 жылдықта аман есен кездесейік. Сол бәріңіздің семьяңызға бақыт тілеймін. Балдарыңыздың алдында аман есен жүріңдер класстастар. Мен сіздерді бәріңіз жақсы көремін. Сені hazır көріп тұрмыз. Көрмегендеріміз, тілектерімізді айтты. Осы бүгін себеппенен жиналып отырған барлығымызға денсаулық тілеймін. Келесі 40 жылдықта да аман есен бас қоса берейік. Бәріңіздің семьяларыңызға бақыт тілеймін. Бала шағаңыздың алдында аман есен жүріңіздер. Бәріңізді көргенімізге қуаныштымын. Қартаймаңыздар ешқайсыңыз. Жас болып
Қазір міне кездесіп отқан бірінші класс сияқты отырмыз. Садат апамды көріп, бәріміз осындай ауызбіршілікпенен қайта бір-біріміздің жақсы күндерімізде кездесу нәсіп етсін. Рахмет. Себебінде жиналып, осы бесшілді бас болсын тілеймін. Қаныңызға да денсаулық тілеймін. Осындай тұрып, 35 болса 40 айлықпен жиналып, ауызбіршілікті болып арналарымыз. Сыйласып, жинала береді. Кішкентай уақыт ажыратып, келіп, 40 жыл дегенде ол тағы 5 жыл болды. Зырет сол кездерде бәріміз бас қосып, өзін етіп, бір-бірімізді құттықтап, сыйласып, араласып жүре берейік. Арамыз алыстамасын, телефон бар дегенде, телефонмен сіздер сыйласып жүре берейік. Барлығымызға да денсаулық тілеймін. Рахмет. Көрісу, кездесу, бәріміз елге келдік қой, елдерден ел ағыстырды. Бәріміздің жаңалықтарымыз құтты болсын. Организатор атқан ешкі дейіна елге ситуация сіздерге де рахмет. Осы бәріміз басымызды қосып, осы күнге бәріміз осы беріп тұрған екен бүгін. Бәрімізге денсаулық тілеймін, мықты денсаулық. Үйлеріңізде жақсы күндер бола берсін. Тамаша қосылар. Рахметтеріңізді тілеймін. Рахмет. Рахмет. Сау ұстазларды көрсем өз Атайын hem bu akşam da yaxşı günler katlaşmak təsir etsin. Şu yubileyimiz 50-60-70 yıllıklarda şunu edip Çinalılıqda təsir etsin. Həməsdə sağlıq, salamətik deyilmə, şu axtı çabuklarımız. Bu qaldı, aydın tiləkləriniz. İlahlarınız üçün rəhmət. Kurdu, quvamlı, sazlarını gördüm. Əməyimizin ailərimizə baxır, bərəkət eyləndir. Ve hemen de uzak müdürümüz, ustazlarımızı, mektebimizde resmen görmedik sınıftaşlarını, hemesini görüp kalmadık. Hemesini adamızda yaxşı günler boğuy, toylar boğuy, içkesen kemçilik olmağı, hatarımız kemerlegiyiz. Endi 60 yıllıklardan inşallah bu düşünüyoruz. Hemen kanadında toylar boğuy. Rahmet ustazlarımızın şimdi terbiyeler okuttular. Обычно экзаменге кіргенде бірінші экзаменде кім бірінші шықса да, доска кім бірінші шықса да, бірінші шыққаны үшін деп сәлбақаны көтеріп қоятын еді. Хаяжан болады бірінші мәртебе деп. Өзімізде экзаменларында бірінші оқушы, бірінші жауап берген. Бақаны өзгертіресіз. Бірінші шығармасының Oşada yakın çıkarı koyuyorsun diye. Yerel tarafından okutuşlarımızda tezimlerimiz. Özüm niyesi bu arada. Okutuşlarımız, yerel mərtə, Sətapa, anamızla edip koymansız, gözümüzü açqandan sizi görüp, qımmatlı vaxtını qıyıb oturan sınıftaşlarımıza gerek hepte rəhmət. Üyünən biz iki bala kuantık biz. Devam edeceğimizden tekrarda. Kızlar, ballar bu olan olsa, kafa bulmasanlar, men tilek aytmay kaldım, aytağım bulmasanlar, aziz sınıftaşlar, aziz ustazlar, bizlerin keyingi rejelerimiz Xüdəqdən var. Birinci, hazır hammamiz Totapanın üyünə barıb, Totapanı esnasaq. Barıb, Kur'an oxub, səbəbi o hallarına salam verib geçsin. Ondan keyin biz tradisyonlu, ənənəvi uçraşulardan vaz geçip, biz özümüzün uçraşuğumuzda ənənəvi türdə təşkil etişkə hərəkət qılatırıq. Biz Toprak Qalağa səyahatqa baramız. Toprak Qalağını səyahat qılıb durub, şu yerdə Akçaköl'ə barıb, Akçaköl'də oturub, dəm alıb, kechqurun qaytamiz. Maşinalar içəqə ketib qalaman, yəni ana qalaman, buna qalaman, bu yox. O ballar, kızlar dersten kaçıp yetişiyor.
Jurnal yedi, zaten biri geçkiren, abartındaki hayatında kaçıncılarımızda sınıflarımızda hep geledi. Jurnal yedi. Onda hazır tutapanlıkına barıp kirib chiqsak bir 5-10 minutga ondan keyin buyoqqa qaray ketaveramiz. Tashqarida mashinalar bo'lishini bir muzika bilan o'rta o'ynab bering. Sana qaramay turib